يغمرني من فيض ضياء. آيات المولى تدفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء. يا ربي قد نلت منايا، وبختم كتابك أرقى، وبختم كتابك أرقى. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد. Sva zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Njega slavimo, od njega subhanahu wa ta'ala pomoć tražimo. Koga Allah subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, takav je upućen. Koga Allah subhanahu wa ta'ala pravedno u zabludi ostavi, nećemo naći onoga koji će ga na pravi put uputiti. Zatim svjedočim da je Allah subhanahu wa ta'ala jedino božanstvo koje zaslužuje da se obožava. I svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i njegov posljednji poslanik. Najbolji govor jeste Allahov govor. Najbolja uputa jeste uputa Muhammeda alaihi salatu wa salam. Najgorije stvari po din jesu novotarije. Svaka novotarija je zabluda, svaka zabluda vodi ka vatri. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas od toga sačuva. Mi smo radili, moja braćo, ishodišta, još jednom ponavljam, i odavno smo već počeli svojstva harfova i pri završetku smo svojstva harfova. Danas mi smo spominjali da imamo znači 5 svojstava koje imaju svoju suprotnost, koji imaju drugih 5 svojstava, to je 10 svojstava. I kazali smo da imamo 7 svojstava ili 8 po nekom mišljenju učenjaka koja nemaju svoju suprotnost. I radili smo sve harfove koje imaju svoju suprotnost. Danas ćemo raditi harfove koje nemaju svoju suprotnost. Znači, na primjer, nije kao slično hemsi džehr, ili ima puštanje vazduha, ali nema. Znači, imaju svojstva koje imaju samo, harfove koje imaju samo oni to svojstvo, nemaju druga. Mi smo radili isto sad, bod, radili smo ta i radili smo za. Oni su od krupnih harfova, od harfova al-isti'ala. Međutim, razlikuju se u tome zato što su oni od al-itbaq wal-infitah. Mi smo radili da je gajn krupan i ha da je krupan. Govorili smo. I qaf da je krupan. Međutim, nije krupan kao sad, nije krupan kao bod, nije krupan kao ta i nije krupan kao la. Zašto? Zato što ova 4 harfa imaju 2 svojstva tu. Imaju svojstva krupnoće al-isti'ala i imaju svojstva al-itbaq wal-infitah. Od tolike krupnoće znači da ne smije izaći napolje vazduh, da se zadržava vazduh između jezika i gornjih mezida. Često ćemo čuti kada ljudi uče u namazu ihdina siratal, ovako kaže ta. Ovaj zrak nije od tog svojstva. Mi smo radili al-itbaq wal-infitah. Ne smije da izađe izvan otvora usta taj zrak. Sirata, ne smije biti sirata. Ihdina sirata, ne smije u desici. Mi imamo svojstvo kod slova te da izlazi vazduh. I mi smo rekli da je svojstvo otpuštanja vazduha. Imamo harfovi koji su šidde, koji su jaki. Znači, sve smo te svojstva radili, danas ćemo raditi svojstvo koje se zove, znači, es-safir. Ja sam ovdje napisao i pod ovo svojstvo potpadaju 3 samo harfa. To je sad, to je šin i to je sin. Es-safir je zvuk koji izlazi
prolaskom vazduha, kroz tijesan otvor. Mi smo kazali da sin dobijemo tako što sastavimo zube. Znači ne sastavimo, nego prolazi između gornjih sekutića i donjih sekutića vazduha. Napolje prolazi. Rekli smo da šin, džim, šin i ja izlaze sa sredine, tako što jezik podignemo na sredinu, a prednji dio vrha zabijemo ove sekutiće. I kažemo eđi, kažemo eš, kažemo ej. Znači to su ti eđi, eš, ej. To je znači kroz tijesan otvor prolazi kao ove crtice ovdje. Es. Znači, to je to pravilo koje se zvalo as-safir. Što je bitno napomenuti kod izgovora ova 3 slova harfa, to jeste sad. Ljudi griješe što znači da izgovorili slovo sad, mijenjaju konstrukciju, ajmo reći, usta. Znači, mijenjaju položaj usta. Kaže se, kaže z i kaže so. Ili desnu usnu iskreni, so, ili kaže so. Ili obe usne stavi u položaj poljupca, što je pogrešno. Znači, mi znamo da, mi smo govorili da se usana izgladi b, da izlazi mim i govorili smo harfove koje izlazi. Međutim, ova 3 harfa ne izlaze sa usana, nisu od ishodišta usana. Kažeš se, kažeš ze i kažeš so. Kakva je razlika sad, kako možemo dobiti ovaj sad krupan, a da ne napravimo usne? Ko će mi objasniti? Da li se sjećaš što sam ja govorio po pitanju sina, sada i ze? Kakva je tu razlika? Jezik nazvan. Jeste, kada spava jezik dole, kaže se, ze, kada želimo da kažemo so, ovaj se jezik povlači ka grlu, ka mehkom dijelu resice ovoga. So, se, ze, so. Znači to je razlika po pitanju soda. Dobro, znači opet ponavljam, suvišno je, znači bespotrebno je, sve to što ljudi rade sa usnama, učenjaci su stavili pod jedan pojam koji se zove tekelluf. Tekelluf je neprirodno učenje. Znači sve izvođenje grimasa, kako ti misliš da jest, to je tekelluf. To je neprirodno, to je neispravno. Sve što ulema nije kazala, znači drugi, ako ti budeš podučavao nekog i vidite neko, on će kazati, to je tako ispravno. Se, ze, so ne može biti. Dobro. Drugo svojstvo koje danas, i ovo svojstvo nema svoju suprotnost, nalazi se samo na ova 3 harfa. Es-safir. Svojstvo koje je drugo jeste kale, to smo mi govorili da je od kud budžeta. Znači, of, o, b, džim, d. Znači, to su ti 5 harfova koji su od svojstava kalkale. Jako je bitno, znači, da kaže ulema, Arapi kažu kada vrije lonac na vatri, i vi ste vidjeli kada lonac na vatri dobije dimenziju da se on malo kotrese se ovako. Znači, zbog toplote, kaže, kalkaletil kita, kaže, to se zove, kaže, znači da se mrza. Kalkaletil kita. I to su tako Arapi kazali. Ulema kaže da je kalkale pokret na mjestu. Znači, tako mi smo govorili. Tako što se 2 dijela dotaknu i odbiju jedno od drugog. Nema zaustavljanja. Nema zaustavljanja, niti priljubljivanja. U suri Fatiha. U Fatihi kažu ljudi, ehad, ne u kulhol, ehad. Zašto? Zato što je priljubio 2 dijela i pustio da mu vazduh isprije. Kul huvallahu ehad. Tako što 2 dijela brzo odvojimo. Ehad, ebe, ede, eđe, epo. Znači sve su to kalkale koje ovako moraju da budu. Znači ne može biti, kao što sam govorio, pustiš vazduh na kof, dobio si ishodište, si pogriješio i svojstvo si pogriješio. O, isto ne smiješ siroto. Znači to, zadržao se previše gore, priljubio si i prešao si na ta, znači koji je krupno. Siroto, pogriješio si svojstvo, pogriješio si ishodište. Isto b, ep, ljudi p govori. Lehebe. Ba i p naše je slično.
ta dva harfa, d i p. Izlazi se tu ishodište u nas u bosanskom jeziku. U arapskom nema p. Zato mi kažemo leheb, lehebe. Znači mora se osjetiti džim, isto eđi, eđi. Znači moramo to eđi. Dž i dž je nama slično. Ž. U arapskom nema ž. I ljudi kažu, ja sam učio nedavno, tako bio pred jednim Arapom, i nisam ja to eđi, eđi, nije ž, nije eđi, eđi. I rekao si džim, ž, konačno sam. Znači moramo isto ed, nije et, d i t izlaze sa istog izražaja, ako pustimo vas kažemo et, nismo rekli ed. Znači to je jako bitno napomenuti. Još bi samo znači spomenuo stepene. Ono što je bitno od kalkala jeste da napomenem da kalkale imaju dva stepena krupnoći. Ja mislim da smo jednom radili ovdje kalkale. Međutim, ovo su svojstvo pa smo se vraćali na nju. Prvi stepen kada se kalkale nađe na kraju ajeta. Kao na primjer feleko, feleko. I ovoga ulema zovu veliko kalkale. Krupno, veliko kalkale. Lehebe, ehede. Znači ovo je krupno. I drugi stepen jeste, koji stepen, kada se kalkale nađe u sredini riječi. Kada se nađe, na primjer, yubesirun, 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 nije yubesirun. Znači, to je malo kalkale kao na našem nazivu. Još bih spomenuo greške koje se dešavaju pri kalkalama. Kada mi izgovaramo. Prva greška da umjesto sukuna stavimo dan. Leqadu, ene, leqadu. Lekadu, isto što ljudi imami griješi neki, ja sam slušao. Kaže, ene amte. Nije en amte, da spoji, nego kaže, ene amte alejhim, ene amte, to se često čuje. Znači, ene amte. Zašto imamo jest gore? En amte. Ovdje nema kalkala, ja sam navodim primjer. Kao ovdje, lekadu, kene, lekade. Nemo lekadi, lekade. Laqadu. Znači to moramo paziti. Druga greška da na kraju stavi hemze, naprimjer ahad. Vidu, ahad. Znači ahad, nije ahad. Ne smijemo hemze na kraju naglasiti kao fis seme. Evo hemze, na kraju naglašeno. Fis seme, zaustavimo glasnu žice. Ahad. Ako kažemo ovako, mi smo napravili znači drugu grešku, a to je hemze smo stavili nazad. Treća greška jeste da oduži kalkale. Ebe, ahad, to često ćemo čuti. Ova je greška zastupljena kod kalkala. Ahad, ako kao da ga produži. Znači ne smijemo to raditi. Ahade, znači dovoljno. I četvrta greška da se zaustavi kada izgovara kalkale. Jako, kao da naglasi, želeći da naglasi, on zaustavi se na jako, di, nema. Znači mi smo rekli da ovo nije znači na najvećoj stupnju. I ovo je u sredini čak, znači da je malo kalkala. Jako, di, znači ne smijemo da prelazimo. Znači ovo su jako bitne stvari koje treba naučiti prilikom kalkala, da pravimo i da znamo da su na ovim značima, na kafu, na po, na be, na džimi, na dalu, kalkale. Ostali svi harfovi nemaju to oskakanje. Ne smijemo kazati kad učimo Kur'an ene, eselemne, ešaro, ne smijemo to. Znači, dobro naučimo da znači ovih 5 harfova ima oskakanje. Svi ostali nemaju skakanje. Dobro, to je to. Sada bi ja želio samo da, znači učimo, da počnemo da učimo. Kažite mi, koja je stranica? 38. Dobro. Tfadal. Ko će prvi? Hajde ti prvi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا Nemoj se previše sad na zadržaj. أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا
فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Dobro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم فيه من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة. Sada sam kazao, nemoj se zadržavati na nju, to je treće greške. Znači, ولا تعزموا عقدة, samo da oskoči idemo dalje. Nije عقدة, to je prvo oduživanje na njemu i zaustavljanje. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ. Opet. Vidiš ovu stvar koju trebamo da naučimo. يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا جناح عليكم إن طلقتم. Nemoj se previše na Allaha zadržati. إن طلقتم النساء
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. Samo nije dugo. وعلى المقتر قدر. وعلى المقتر قدر. Znači jedan. وعلى المقتر قدره. مقتر قدر. وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. متاعا بالمعروف. Tako. معروف. Tako. Zdravo pusti. Dalje. حقا على المحسنين. Dobro. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن طلق. Još se zadrži i uklapanje krupno biva. وإن طلقتم. I ovo qaf ne valja. Puštanje vazduha ima njega, on ima svoj cijel kalhani. Tako što ćeš dva dijela brzo sastaviti, brzo odvojiti. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده još može bijedihi uqdatun. Dobro. Ja sam ovako bio učio bijedihi uqdatun nikah. Kaže meni ne znam, sam snimio bio nešto. Što se kaže produžio? Zarez, znači ovo je jako zarez bitno. Znači isto god dođe, na primjer, ovdje na učenju, kako bi samo da vidim, evo na primjer, qadaru mata'an, to nije dužina samo, to je jače dužina. Nije mata'an, isto ovdje bijedihi uqdatun nikah. Dalje. još dužinu. وَأَنْ تَعْفُوا أقرب للتقوى تقوى ولا تنسوا الفضل فضل نسمع الضاد سكوت ناس بس ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. وإن طلقتم ovdje znači ko, znači isto tako sredi malo kalkale, ali mora se وإن طلقتموهن من svako znači uklapanje gledaš harf koji posle njega dolazi. Da li je tanak, ako je tanak harf, onda ga uklapaš nježno, polako, tako što jezik dole bude položen, a gunne prolazi kroz noć kroz usta. Međutim, kada dođe krupno uklapanje, kao to baš mora znači da bude krupno, moraš znači da približiš ishodište koje dolazi do tog harfa, da bi to ispravno izgovorio uklapanje.
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن znači ovdje vidiš tanku plan فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفون. Znači kada gledate ove harfove, ovaj tešti će vam jako sport učinje. Imat ćete preglednost. Znači isto je preglednost harfova koje morate, znači إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى. Nije أموال. To je krupan, nije nikad bio krupan harf. To svi znamo. Međutim, vidjet ćemo da džeufala dužina ovaj prostor, a bude kod ljudi krupno kod sitnih harfova. Emwal, to je prekrupno, to je znači ne možeš reći nikako. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. dalje. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. Vidimo. Ovaj sin i to gleda da odvojiš. Da sin dobro ga izraziš, a to podigneš k ploču. Na primjer, والصلاة الوسطى والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Još i onda isto qanitin, ne bude qanitin, dobro. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Ja sam pitat prije što će. Hajde. Imamo ja već to ću. Dobro. Imamo ne ferotum. Rod. Pa onda ta. Ja? Samo da vidim. Treći red da dozvam. Farodtum. Aha. Kad se počne ova riječ govori, jel se treba feorod, pripremiš usta, napraviš bolad i onda ne izgovoriš ga, nego odmah priješ na ta. Ne, govoriš dot, ali na kraju završiš sa pa. Ja. Farodtum. Zašto? Jer ovdje ne smiješ kakalo napraviti na dot. Zato je to. A ta je došao, znači, svi su harfovi došli, znači, sa dijelom. Znači, ovaj dot došao sa sukunom. Farod, da staneš, ne. Tum. Farodtum. Znači, i njega se izgovori. Isto primjer, belsatte, dođe kot i dođe te. Ja. To je taj primjer. Dođe, na primjer, a ovdje ćeš kazati, znači, bez kalkali je ko, ali ćeš kazati ta. Belsatte. Vidio, belsatte. Znači, napraviš položaj... Jeste kod al to i samo na kraju ga izvučeš na ta. Belsatte. Znači, nije da se on gubi potpuno. Jeste, ne gubi se. Dobro. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. Dobro. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. نعم. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. Dobro, evo ovdje ajatihi. Znači ja ću pročitati. Evo i ovdje isto kedalike. Nije kedalike yubayyin. Nego kedalike nije jedna dužina, nego više dužine. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. znači كذلك i ovdje isto آياته. To ćete primijetiti kod Husarja često. Ovi آياته. To kod njega se da dosta primijeti, zato njega najbolje da slušaš. Dalje. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقاتلوا
zato je ovaj zarez. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Dalje. من ذا الذي يقرض الله قرضا قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. Šta ćeš reći ovdje? Sin isto. Zašto ćeš sin? Jer ima iznad sad sin. Dobro, zašto ćeš reći sin? Što njega govoriš? Što nisi rekao sad? Možeš postupati bez znanja. Možeš sa znanjem učiti Kur'an. Ali sjećam se kad sam tebe pitao. Dobro. Pa šta si šta sam ti rekao? Pa da su umjesto ovog harfa koji je u riječi, da se on ne izgovara, već se izgovara harf iznad njega. Zašto? Dobro, zašto? Zato što ga ulema stavila tu, znači da je preći on da se izgovara, nego ovaj ispod njega. Znači, kada dođe ovo, imaju znači dva mišljenja. Neki govori da može slad, neki govori da sin. Allah ne bude znači spremnije da treba da se sin izgovori, zato što je ulema naglasila ga, stavila ga iznad njega. Dobro? وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة واعلموا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Koliko smo odradili vremenski? Tamam, to je to. To je to ako je to 47, inša Allah. 37, tamam. Hajde uzet ćemo da još. ألم تر إلى الملائكة من بني إسرائيل. Nije Isra. Dobro, i nije Isra, nego Isra. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل. Vrati se skroz. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا
ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. لا وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.